हितोपदेश या सफु हितोपदेश नि च्यागो अध्याय विश्वासीय बहम मनुयात आशिष दै सुनानो लिना महसा दुष्ट मनु त बिस्यु जी धर्मी मनु त धासा सिंह थे मग्यासी चुनी देशेल बापुजी बले तम नेता त भुयावै तर दुग्या दुम नेता देश या त नुधायै हाना मधुपिन्त कोतिलेपी दुष्ट मनु त बाली सेंकीगु वाठे ख व्यवस्था माने मयै पिन्छ दुष्ट ते त तढंकी तर व्यवस्था माने यै पिन्छ इमिगु विरोधी दुष्ट मनु तेस न्याय धयागु छुख धकासी मुखु परम प्रभु या त माने यै पिन्छ ठोख बालक छि तमी वो मभी मनु जुएगु सोया चिमी वो भी मनु जुया चुनिगु हे बाला सुना परमेश्वरीय व्यवस्था माने यही वो बुद्धि दुमक काख न गुलिपी लिसे जुइ पिन्छ थ बौया त मछला पुकी सुना अफ ब्याज कया धिबा मुंकी वयागु सम्पत्ति हाना मरुपिन्त ग्वाली याइ पिनिगु लाती हुनी व्यवस्था माने मयै मेसिएको प्रार्थना तक परमेश्वरीयगु नीति घच्चै पुसे चुनी भिपी मनु ते त मभिङ्गुले यङ्कीपी मनु त थम मोगु गाले थहेलाई तर भिपी मनु ते त शिरपादै तमिपी मनु तेस थपिन त बुद्धिमान त्याकी तर दुग्या दुपी चिमिपी मनु तेस इमि त बालक मसीकी भिपी मनु त त्याटकी सक्ले लेताई दुष्ट मनु त था बोलेकी मनु त सुलाजी थगो पाप या पश्चाताप मया तकी छ गुब्ले ठावे फैमुखु छ ठगो पाप या पश्चाताप याना तोतल धासा परमेश्वरीयागो दया माया छन्त दै परम प्रभु या भय काइपिन्त आशिष दै अत्तेरी जुया चोपी नाश जुयावनी बमला पिन्त कोतिला जुइपी दुष्ट शासक त तस्सल हालेम सिंह व हेक्का त व म भालुठे ज्ञान पुसी चुनी विवेक मधुम शासक मूर्खम व नुग छामख तर मखुगु ज्या कमैयागु धन या त मय कि मेसित ता आयु दै मनु स्याना आचुकना जुम मनु मसितले बिस्यु ज्या चुनी वया त सुनान ग्वाली या मते इमानदार जु छन्त न्याब्ले रछेना तै बेमान जुलकी अक्क झका छ पतन जुयाउनी मेहनत यामेसित नेत यक्को अन्न दै यी सिटी छैम मनुख दुःख जकसी विश्वासिया बहम मनु या त गाक्को आशिष दै याक्न तमी जुइता स्वयं मनु या त सजायबी पक्षपात यागु बामला तर छपा मरिया नीति मनु तेस मभिङ्गु ज्यायना जुइ लोभी मनु त तमी जुइता हठा चाया जुइ तर गुली याक्न थके छु मदयाउनी धयागु इम्स सिहे मुखु पिच्चुगु मुटिया त सोया नवाइगु मुटिया त हे लिपा सक्छिन चोछाइ थ मा बौ या त लुटे याना मभिङ्गु याना धका मती मतै पि मनु त खुठे ख लोभी मनु तेस लफठयाजी तर परम प्रभु या त विश्वास यापि मनु त चोजया वइ थगु विचार जक जुइपि मनु त मूर्ख ख सस्यो पिन्छ धागो ख नेनेपि मनु त सुरक्षित जुइ मगा मचा पिन्त ब्यो छिमित गुब्ले मगा मचा जुइ मुखु सुना इमको चिउता तै मुखु इम त सक्सिन सराबी दुष्ट मनु तेस शासन यातकी मनु त सुलाजी तर गुब्ले दुष्ट त नाश जी धर्मी मनु त थाहा होइ